Ngeng, ngeng. Ih, Emang tadi di mana hilangnya? Hah? di sini tadi lo. Dah, op, Pir. Ayo, pada turun lo ah. Turun. Udah kayak bocah lu, duit pakai segala dikejar hilang. Emang lu kejar hilang di mana tadi, ha? Tadi gua habis nongkrong di sini, gua kan berak, ya otomatis kan celana gua copot. Nah, pas gua ambil celana gua rogoh, kagak ada duitnya, kemana tau tau? Kapan lu punya celana? Gablak sempak doang lu. Cari udak tuh tempat lu berak. Nah, tadi gua terakhir berak di sini nih, di sini nih. Ilo kan ada air di mari, cebok di mana dia? Hah? Tahu cewek dulu aja. Apa itu? Acan itu, acan. Luar lari, digeragut butuh rasa lu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau mobil lu. Ngapain lu pada kalau mobil PA? Gua tinggal pulang lu, ha? Woi, PA. Tungguin. Ruang kabur mau digeragot sama macan lu, hah? Lu aja soalnya yang digeragot, gua belum kawin, PA. Gua panjat nih, Pon. Oyok gua kalau bisa lu, ha? Mampus saya gregot macan gua. Naik gul. Begal. Apa? Begal. Munduran ah, takut gua. Lu aja kejar lo begal. Payah bener lu. Dah antepin gua yang kejar. Tong, ngapain lu lompat pagar orang Aman, motor gua diambil orang ngono. Begal, woi. Begal. Begal. Beruan gue lelet banget lu. Aduh, kalau bukan PSBB ngapain gue nyolong nanan. Mana lu? Buruan pakai Tungguin. jatuh lu. Ada, gua dipri. Aduh. Mau merat kemana lu, ha? Udak terus kul. Jangan sampai ketahuan. Woi. Minjem motor mang. Apaan? Begal. Dapat begal sekarang ya? Gul. Apaan tadi no orang ramai banget? Hah? Tahu, barusan ada yang begal katanya habis tidur motor diambil katanya di sono. Malam mingguan saatnya ngancong mawadon. Iha. Muka gue hijau banget. Walaupun hijau, tapi jabelai gue banyak. Haha. Iha. Hari ini gue lagi girang. Setangkai bunga pagi kau selipkan di rambutku. Tak sanggup aku menahan tatapan bola matamu. Lah, kok mati? Berisik PA, ada anak lorok. Kagak mau modar lu. Ada anak orok. Nanan gedein bang musiknya bang, gedein. Di pesta